På en tur med Afrika Safari går besøget til en lille lokal skole. We start this school because of the shortage of some jobs and shortage of some school. Then we created this school so that everybody can come and get some more education. Skolen er privatejet, og initiativtageren skaffer penge ved at arbejde som tjener på Pestana Kryer Lodge. The money that I get from Pestana is too small, and I have no power to do all the job that needs to be done here at the preschool. Derfor er skolen helt afhængig af private donationer. Jamen, de har et stort rum, hvor der er en masse små plastikstole, som de alle sammen bruger, og halvdelen af dem var i hele. Og de har næsten ikke noget undervisningsmateriale. Ikke nogen tavle, eller der er ikke nogen borde, de kan sidde. På trods af de udfordringer, skolen kæmper med, har børnene forberedt underholdning til de danske gæster. Miss Mataba are going to learn about the numbers. Count the numbers for 1 come to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vi gav noget forskelligt. Kuglepinde, bolde, viskelæder, papir, og det var vildt at se, hvor glade de kunne blive for så lidt. This is the ball. The ball is gonna be the one for the girls and one for the boys. I'm asking one of the ladies to come forward to take the balls for the ladies. Der er en masse blandede følelser, der går igennem en, synes jeg. Det er utroligt at se, hvor lidt der skal til, for at de bliver glade. For det første, hvor lidt der skal til, men også hvor slemt det egentlig er. At vi kan sidde og have det så godt og have alt. Og brokke os over, at der er 30 mennesker i klasselokalet. Og så kommer vi herned, og så er det bare... Ja. Der er så mange tanker, der ryger igennem hovedet på en. Og så det, at de kan bruge alt. Altså, vi har brugt tøj med os, og
Det synes jeg er vildt. Because of your power or because of your help, I know that we can do it. We can do it not alone. We can do it with you, who has that heart, who has that power, who has that love to help the needy people, the suffering people here.